hari mu masaha ya saa 9 zishyira saa 10 ubwo Kabuga hongeraga kubera impanuka idasanzwe aho imodoka mu bwoko bwa rukururana yagonze umunyonzi ndetse agahita yitaba Imana. Biravugwa ko uyu munyonzi yaraturutse mu gahanda kava mu isoko ry'Ikabuga yerekeza i Masaka, akaba ari naho yahuriye n'iyo mpanuka ndetse bikamuviramo kuba yahita yitaba Imana. Iyi mpanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki 31 z'ukwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ikaba yabereye mu kagari ka Gako, umurenge wa Masaka, ku muhanda Kabuga Masaka. Amazina nyakwigendera ntiyabashe kumenyekana kuko polisi yahise ihagera ikamujyana ndetse igahagarika n'icyo kinyabiziga mu gihe hagikorwa iperereza ku cyaba cyateye iyi mpanuka. Ni mu gihe kandi abaturage baturiye umuhanda bavuga ko atari ubwa mbere habereye impanuka nk'iyi ngiyi kuko no mu minsi ishize hari habereye indi mpanuka, kandi bakemeza ko bituruka ku myitwarire itari myiza abanyonzi bagira igihe bari gukoresha umuhanda. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rirongera kwibutsa abaturarwanda ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko ari byiza kwitwararika kandi bakagendana ubushishozi mu gihe bakoresha umuhanda. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo